Igre po povoljnim cijenama. Instant Gaming do 70% sniženja. Posjetite link u deskripciji. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas ću vam pokazati kako da napravite mini kuću u Minecraftu. Početak treba će vam ove stvari. Smaragd, jedna cigla, crveni kamen i ručica. Također treba će vam komandni blok. Ako ne znate da ga napravite, napišite mi u komentar. Znači, prvo idemo komandni blok da kucamo komandu. Ukucat ćete komandu koja će biti u deskripciji. Eto, sada stavljate crveni kamen. Da vas jedna ova građana koja će se pokazati, odnosno stvoriti, da vas ne bi poklopila. Ovdje stavljate polugu. I ide. Eto, ovo je ta građevina. Sada uzmate prvo smaragd i bacate ga. Zatim bacate ciglu. I stvara se ovo jaje. Vidite, piše mini house, što znači mala kuća, mini kuća. Sada postavite jaje, stvorit će se ova krava i evo je kuća. Idemo u nju. Evo nas. Ta kuća, evo imamo već krevet, šporet i kočke. Dobro, u njemu nema ništa, još uvijek. Kao što vidite, kuća je iznutra mala, ali je dobra. Kada hoćete da izađete, ovako ne možete izaći. Ako primaknete se skroz vratima i skočite. Ovo je prvo malo tamno. Evo ga. I to je bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio, ostavite like i sub. Vidimo.